Gotovo je. Još ću to doraditi da možemo pokazati Pablo sutra. Neće moći vjerovati. Pašljivo! Ako pokvarim ovo računalo, gotovi smo. A nemaš kopiju dokumenta? Oprosti. O, da, ti si onaj dečko iz Španjolske, zar ne? Ja sam Ludmila, a ti? Tomas, ja sam dostavljač. Oprosti, ali moram ići. U svakom slučaju, Čovječe, jel ti to ozbiljno? Rekao sam ti da je se kloniš. ali nisam ni taknuo gitaru. Koju gitaru? Pokazat ću ti koju gitaru. Pažljivo! Hej, što se događa? Ovo nije gotovo. Idemo, Tomas. Mogu li dobiti svoju torbu? Zašto te on gnjavi? Bilo je upravo suprotno. Šuti, Kami. Rea? Je li istina to što kaže? Ne.